وزیر کارên derve Iraqê Fuad Husên serdana paytexta Sûriyê kir. Fuad Husên û wezîrê karên derve yê hikûmeta veguhêz a Sûriyê Esad Şeybanî civiyan. Aliyan li ser xurtkirina têkiliyên di navbera her du weladan de lihev kir. Iraq û Sûriyê her wiha ji bo xurtkirina hevkariya ser bi rêvebirina çavkaniyên avê jî lihev kir. وزیر کارên derveyê Iraqê Fuad Husên gihîşt Şamê. Ev serdan bi vexwendinekê ji aliyê wezîrê karê derveyê hikûmeta veguhêz a Sûriyê Esad Şeybanî ve pêk hat. Esad Şeybanî li koşka Tişrîn Fuad Husên pêşwazî kir. Li wir her du aliyan lihev civiyan. Di civînê de aliyan li ser xurtkirina têkiliyên di navbera her du welatan de lihev kirin. Beriya hefteyekê li Bexdayê şandeyek Wezareta Enerjiyê ya hikûmeta veguhêz a Sûriyê bi Wezareta Çavkaniyên Avê ya Iraqê re civiya. Dora medyaya Rodawê kopiyeke naveroka civîna teknîkî bi dest xist. Li gorî wê di civînê de her du welatan li ser çend xalan lihev kirin. Aliyan diyar kirin ku danûstandina amarên hîdrolojîk ên li ser çemê Firatê bidome û mekanîzmeyên hevahengiya teknîk pêş bixin. Li gorî peymanê dêpspor ji bo stasyonên çavdêriyê û bendavên her du welatan serdanên meydanî bikin. Her du welatan li ser birêxistina bernameyên rahênanê yên dîwarê hîdrolojîk û birêvebirina kêmbûna avê de lihev kir. Hat destnîşankirin ku civîna pêşiya wan a komîteya dualî dê li Sûriyê were li darxistin. Naveroka civînê ji aliyê wekîlê teknîk ê Wezareta Çavkaniyên Avê ya Iraqê Husên Beke û alîkarê wezîrê enerjiyê yê Sûriyê Usame Xalid ve hat imzekirin. Berpirsê tîmên aştiya civakî CPT Kameran Osman ragihand got artêşa Tirkiyê nahêla welatiyên neh gundên Zaxoyê vegerin ser axa xwe û mercan datîne ber wan. Binpêkirînên li hemberî welatiyên Başûrê Kurdistanê berdewam dikin. Berpirsê tîma aştiya civakî Kameran Osman li ser hesabê xwe yê medya dijîtal postek belav kir û tê de wiha got. Niştîcehên 21 gundên Zaxoyê hewl didin got vegerin gundên xwe yên got ji ber operasyonên artêşa Tirkiyê zêdetirî 6 salan hatine vala kirin. Kameran Osman diyar kir got 26 Hezêranê de piştî zexteke mezin a gundiyan artêşa Tirkiyê destûr da. Niştecehên gundên bazingîra Gundo Gewrêk, Kirkrang, Petrome, Kelok, Marsîs, Alanş û ereyên li geliyê Pisaxayên Zaxoyê got vegerin gundên xwe. Kameran Osman mercên artêşa Tirkiyê wiha rêz kirin. Gundî dikarin rojane ji demijmêr 6 sibê heta 7 êvarê biçin gundên xwe û piştî saet 7 êvarê kes nikare li gund bimîne. Destûr nayê dayîn got gundî çek an amûrên birînê hilgirin heta çekê nêçîrê jî. Gundî tenê dikarin xwarina rojekê bibin gund û destûr nayê dayîn got ji xwarina rojekê zêdetir bînin. Dema got ji xala kontrolê ya Tirkiye derbas dibin hemû rêwî dê werin naskirin û nav û navnîşan û agahiyên wan ê kesane dê werin tomar kirin. Ajokarê otomobîlê dê berpisyara vegera hemû rêwiyan di êvarê de be û heger rêwî vegerin ajokar dê ji hêla leşgerên Tirkiye ve werin girtin. Leşgerên Tirkiye li tomarên dijîtal ê ajansa ewlehiyê yên xwe digerin. Da got paşxaneya gundiyên got ew digirin ihtimal heye got angaşta alîkarî ji gêrîlayê PKK re kirine werin tawanbar kirin. Her wiha dîmenên bermahiyên şerên di hundirê malên gundiyên Marsîsê de nîşan dide. Hêzên ewlehiyeyên Îranê li bajarên Rojhilatê Kurdistanê pêlekenû ya girtinan daye dest pê kirin. Di çend rojên borî de 4 hemolatî û çalakvanên Kurd bêyî biryara dadgehê hatine girtin. Çaranûsa hinan ji wan hîna nediyar e. Her wiha piraniya wan ji mafê pêwendî dîtina malbatê û dîtina parêzeran hatine bêbar kirin. Di derbarê girtin û zextên hêzên ewlehiyê yên hikûmeta Îranê de li ser welatî û çalakvanên Rojhilatê Kurdistanê kazîwe perwîzaniya ku xelka Mehabatê ye û zêdetirî 2 hefteyan hatiye girtin piştî lêpirsînê ji bo girtîgeha navendiya Urmiyeyê hate veguhestin. Li gorî rapora rêxistinên mafên mirovan li Rojhilatê Kurdistanê ew kes bi tewana piştgiriya xwepêşandanan hatiye girtin. Hîn jî bêyî got çarenûsa wê diyar bibe di zindanê de tê girtin û ji mafê peywendiyê û dîtina malbatê her wiha ji mafê dîtina parêzeran hatiye bêpar kirin.
لباجار بوکانی هیزین اولهیه بسرجه کاری نویسکار و چالاکوان چاندیه ناسکری جعفر مختاری ده گرتن. هیزان پشتی کنترول کرنا دکاناوی چون مالاوی جی و دست دانین سر کلوپلین ویین تایبت مینا کمپیوتر پرتوک و دست نویسین وی. هروها لباجار بوکانی وینگر و گرتی سیاسی بری علی زلفی روژا بوری لدکان خواه هاتا گرتن. هیزین اولهیه بی بریارا دادوری جبلی گرتناوی عربیاوی یا تایبت جیبرن. علی زلفی بری جی بتوانا پروپاگاندای لدجی دولتی جزای گرتیگه لی هاتبو برین. د بردوامی زختان ده لباجار سقسی جوانی کرد ای بناوی مهران بهرمی لجه کاری خواه جعالی هیزین اولهیه و هاتا گرتن و جبو جه کی نناس هاتا و کوستن. حتی نهات آگاهی لسرسدما گرتناوی یان توانین لسر وی مجاری نهاتن اشکره کرن. اف گرتن بی بلگین یاسایی و بی برچاف کرن مافین بنگهین این مروفان تین کرن. نبونا زلالمندیه د دوسیه یاوان کسان ده و بکار آنینا ریبازین تندتش لدجی ولاتیان بویه سدما فکرین مزن دناوا خلکی و ریخستنین مافین مروان ده. هیزین اولهیه نتنی بی بریارا دادگهی تفدگرن. هروها مافی بنگهین ای دیتنا پاریزرانجی نادن گرتیان. خلکن روجهلات کردستانی لدجی کریزا آبوری داد کون قادان. مالنشینین لإیران کومبون و لدیجی پاشگوه کرنا داخوازن خواه نرازیبون نیشاندان. دروژن وهاده گو اتمسفیرا سیاسی یا ایران ده انجام شر و دانستاندن نو ده خوپیشاندان بردوامن. خوپیشاندان نیشانددن گو کریزا ده بارا جیان یک جچافکانین سرکه ین نرازیبونه یه. بیماری بازنشستگان تامین لروجهلات کردستان هر کو دیچه کریزا آبوری کرتر دبه. مالنشینین لإیران کومبون و لدیجی پاشگوه کرنا داخوازین خواه نرازیبون نشاندان. مالنشین لچند باجارین ایران جبو داخوازین دبارا جیان مشیان و لبرنا وندا پارزگار اصفهان کومبون. مالنشینان داخوازا بجهانینا ماده نوت و 6 و 111 این زاگونا بیمن جواکی کر. مالنشینان هر وها خواست کو پرسکریکن دبارا جیانی و بجشکی ورن چاره سر کرن. آژانسا ایلنای راگهاند کو مالنشینان داخوازا پیک آنینا قانونان سر راست کرنا موچیان داینا موچین کو نهات ندان و دینن حکومت ین جبو بیمن جواکی کرن. خو پیشاندران داخوازا بردانا ماموستا و کارکرین گرتی کرن. ماموستین ایرانی دی کامپانیای که ده جسروک کمیته پرورده یا پارلمانتوی وزیر پرورده و سروک رخستنا پلان کرنو بودجه اف داخواز کرن و گراندنا یکسر آموچهان لگوری انفلاسیون راستین بجه آنینا تواهیو یکسر پرگالا دابش کرنه و دابش کرنین تایبت این آورته. پیوستیا دابین کرنا پشتگیریا بودجهی دی دما دانا پرورده آنده و نوو کرنا زانستیا ماموستیان دی دما بطلانه آنده. لگوری ایلنای کامپانیای حتی نها 5635 امضا ورگرتنه و بالکشان سر پرسکریکن دبارا جیانا ماموستیان. کیمبونا موچین ماموستیان بویه سدما کو ماموسته بری خو بدن کارین وکیدن. لگوری وان وی روشی رومتا ماموستیان خرا کریه و باندور لکالیتیا پرگالا پرورده جی کریه. بردوامی وان خو پیشاندانان نکارینا ایران یا کنترول کرنا پرسکریکن آبوری نشان دده. لإيران دناوا سالك ده نزيكي 200,000 جن جه كارن خواهاتنا دورخستن. افدانه براپورك جالية مديايا إيران و هاتن تومار کرن. لإيران و روجلات كردستاني بن پیکرنین مافین جنان هر درو جویده مدیا ایرانی تکلداری دورخستنا کارمندین جن این لروجلات کردستانی و ایرانی جکرتا آبوری و بازاران راپورک بلاف کر. لگوری راپوره دناوا ساله که ده نیزیکی 200,000 جن جکارن خوهاتن دورخستن. هجمارا افراندنا در فتن کار جبو جنان لگوری سالا بوری نیزیکی 195,000 کسی کم بویه. هر وها هات زانین کو نیزیکی 4,600 کس لکار دگرن. در راپوره ده هریزه ده کمبونا خبتینا جنان ده کرتا خزمت گوزاری و پیش سازی ده هاتیه قید کرن. اف هر دو کرت جی ده سالین بوری ده وکی گرینگترین جهن دامزراندنا جنان ده هاتن حسباندن. لگوری راپوره ریجه یا بشداریا آبوری یا وتدار آوالات جسالا 2015 هانو وروه جسدی 40.6 داکتیه.
ev di nava 10 salên borî de jî asta herî nizm e. Di heman demê de pisporên aborî û çalikvanên mafên jinan pêşbînî dikin ku ev herikî ne tenê guhertineke di hejmaran de ye. Lê siyaseta dûrxistina jinan ji bazara kar, aborî û qada gîştiya civakê ye. ناوەندارا گەهاندن û çapemeniya Yekîneyên Rojhilatê Kurdistanê yereke ragihand ku hêzên supaya pazdaran a Îranê li sînorê Mehabatê dest bi operasyoneke leşkerî kir û şer li herêmê berdewam dike. Yekîneyên Rojhilatê Kurdistanê yereke derbarê pevçûna li herêma Mehabadê de daxuyanî da. Daxuyaniya yereke bi vê rengî ye. Weke ku gelê me û raya giştî dizane li herêma Mehabatê gundê Gageş û derdora wê ji aliyê hêzên Îranê ve operasyoneke leşkerî hatiye destpêkirin. Li gorî agahiyên herêmî şer û pevçûn heta niha berdewam in. Derbarê vê bûyerê de dema agahiyên cuda bigihêjin destê me em ê biraya giştî re parve bikin. Gundê Gageşê got şer lê qewimiye li devera xelîfanê ya Mehabadê ye.